Pozdrav i dobrodošli na kanal. Ja sam Fuchs i danas ćemo raditi recenziju Podravkinog planinskog čaja. Netko bi se zapitao, opet Podravka, opet planinski čaj. A eto tako, poklopilo se, ali obećajem da je ovaj zadnji. Prije nego nastavimo, nabacite jedan like, share, subscribe, a zatim ostavite komentar gdje ćete mi reći koji čaj biste željeli vidjeti sljedeći recenziran. Dodatno možete i predložiti nekakve ideje za recenzije, jer će se format malo i promijeniti od sljedeći puta. Dakle, o kakvom čaju se radi? Radi se o biljnoj mješavini s voćnim i biljnim sastojcima, a mi ćemo proći sastav čaja, njegove poznate blagodati, te zatim detaljno opisati miris, okus i opći dojam nakon višednevnog korištenja. Planinski čaj sastoji se od sljedećih biljaka. Šipak 34%. Šipak je poznat po visokom udjelu vitamina C i antioksidansa. Tradicionalno se povezuje s jačanjem imuniteta, zaštitom stanica od oksidativnog stresa i općom podrškom organizmu, najčešće za želučane tegobe. 20% kupine. Kupina sadrži antioksidanse i biljne tanine. Elagitanina i antocijana ima puno koji štite od raka i krvožilnih bolesti. Crni trn 18%. Crni trn je poznat po sadržaju vitamina i antioksidansa te se tradicionalno povezuje s imunitetom, kožom i općom vitalnošću. 13% lipa. Lipa se tradicionalno koristi zbog umirujućih svojstava, često u čajevima za opuštanje i večernju konzumaciju, no isto tako daje i jaki mentalni fokus. Ona umiruje živčani sustav. Jarebika 10%. Jarebika se u biljnoj tradiciji povezuje s probavom i općim biljnim tonikom, ali ima i izražen specifičan okus. Nekome će taj okus teško sjesti na želudac kao meni, pa možda neće biti najbolji čaj za popiti. Osjećaj je kao da imate nekakvu nadutost, napuhnutost u želucu i crijevima, kao da ste se dobro najeli. Menta 5%. Menta je poznata po osvježavajućem djelovanju i često se koristi za probavu i osjećaj svježine. Ono što je važno naglasiti je da su ovo općenite poznate blagodati sastojaka, dok stvarni doživljaj čaja može varirati od osobe do osobe. Miris suhe vrećice je prilično jednostavan. Najviše se osjeti šipak, što ima smisla jer ga ima najviše. Prisutan je i blag miris mente. Ima je malo, ali dovoljno da se lagano uvuče u miris. Ostali sastojci se gotovo ne osjete. Nakon što se čaj prelije vrelom vodom i odstoji oko 8 minuta, miris postaje složeniji. Mješavina šipka, mente, kupine i lipe daje zemljasti prirodni miris poput šetnje šumom prekrivenom lišćem. Kad se čaj ohladi i postane mlak, kupina i lipa preuzimaju miris uz šipak koji je sve prisutan i dalje čini bazu cijelog čaja. Dok je čaj još vruć, okusom dominira šipak, a menta se osjeti u pozadini. Šipak je definitivno najizraženiji. Čaj dosta ostaje po jeziku i ima lagano prašnjav osjećaj u ustima. Kad se čaj ohladi i postane mlak, okus se značajno mijenja. Šipak i menta se gotovo više uopće ne osjete. U prvi plan dolazi izražen zemljasti okus grmlja, za koji pretpostavljam da dolazi od jarebike ili crnog trna. Okus je dosta zemljast poput suhe zemlje ili kao kad znate onaj challenge, uzmete žlicu cimeta i pokušate je prožvakati. Sam okus je teško precizno definirati jer su svježije i voćne note uglavnom nestale. Iako čaj klizi po jeziku, u grlu ostavlja lagani okus bez grebanja i bez smetanja. Aftertaste samog čaja je ugodan i uredan, ali zbog kiselosti, možda zbog jarebike ili nekog drugog sastojka, koža u ustima se počinje lagano skupljati, kao da ste pocucali jedan limun. Za osobe koje imaju aparatiće ili nešto drugo u ustima, to može biti neugodno iskustvo jer se kožica navlači preko. Za grljanje je čaj ugodan, pogotovo u manjoj količini. Međutim, s većom količinom može se pojaviti isti shriveling efekt u ustima i grlu. Pijući ovaj čaj nekoliko dana nisam primijetio nikakav poseban učinak na probavu, tu i tamo se malo osjetilo kao da su crijeva i želudac popunjeni, jer čaj ipak sadrži šipka. Čaj u mom slučaju nije imao nikakav vidljiv poseban utjecaj, a što se tiče probave nije doprinio blagodati iako sadrži sastojke koji se često s time povezuju. Zaključna ocjena za ovaj čaj je 7 od 10. Sve u svemu planinski čaj je solidan, korektan biljni čaj, ali s vrlo specifičnim karakterom. Nije za svakoga, ali oni koji vole zemljaste prirodne biljne okuse mogli bi ga cijeniti.